دما خوش ببینرین هجای رو 19 تیر ماه 2023 روزان روزا چهارشنبه بوی رو گشتن هری سری و هری بالکش یل سرانسری جان رودانه می هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شوره پیشکش بگیم. بری جاری کنه دما خوش ببینرین هجا ارتشا روس حیفا ایریشال سر پراکرمش باشرین اوکراینی را دردخه روسیا شویدن بیناور به بالفرین شهر ایریش باشر اودیسا یه لباشوری ولاد کرد ری ببرین اوکراین ایریش وکه شوکه مینا جهنمی پیناسه کرن. روسیا شود و یمینده ایریشن خوین هوایی دجوار لسر باجار اودیسای اوکراینای دوام کرد. بردف که رویبری لشکری اودیسا سرهی برادچوک ده پیام دنگی یکو ایروشانده ایریش وکی گلک بهیز براستی مزن بناف کرد. برادچوک آنی زمان گو آگاهین درباره زیان و کشتی و برینداران ده و پیشتر در کوین هولی. ایریشن لسر اودیسا گو یک جبندرین سرکین اوکراینا جبو هناردکرنا گنمه پشتی ایریشن روژا دشمه لسر پراگو روسیا بنیفگره و قرمه و گرید ده هاتن. موسکو یا اوکراینا برپرس ایریشا سر پرید دید سوزات الهلدانه دا. والی اودیسا اولیک کیپر دانیس به گوت او ایریشه که مزن بو اوشگل خواستگول سارگاهان بمینن. هیزا هوایی اوکراینای راگهان گوان آویتن آموشکن کالی برش دریای رش تثبیت کریه لی هورگولی ندان. نتن الاودیسا لیل سرانسر اوکراینا هشیارین ایریشا هوایی یا بشف لگلک دوران هاتن داین. پایتخت کیف جید ناو ده هرمین جدا بون هدفا ایریشن بالافرین بیمرو. پشتی تقینا پرال قرمه روسیای راگهاند گو اوش پیمانا کوریدورا گنم وکشیایه. نتوین یک بوی راگهاند گو گرتنا کوریدورا گنم خطریا برچی بونا جیهان چیدکه. لآلیه کیدن آگر به بارگه که پرورده یا لقرمه کد بیتری 2000 کس جهرمی هاتن دور کرن. روسیا 2004 قرم کنترول کربو و بخواه گری دابو. هات راگهاندن گوش برشوات ریا بجاهی یال در دور جهاتیه گرتن. والی قرمه سرگی اکسیونوف گوش آلیه روسیای و هاتیه ارکدار کرن و ها گود. پلانسازیه والا کرن آدم کی یا 4 وارگاهان تی کرن کو اف جی تی واتیا بیتری 2000 کسی. کانال تلگرام ینگریدای سرویس اولهیه روسیا و مدیای اوکراینای آگاهی پار وکر کو پشتی ایریشا هوایی یا اوکراینای شوابوری د پویک جبل خانه البارگه شوتی لیبل اب آگاهی حطانها جالی چافکانی سرب خو نهاتیه پشتراس کرن. هیدی کما چکدارین واگنر هبونا خواه یال روسی بداویدی که کما واگنر را گاندکو وان بریارگاه خواه ناوندی یال روسی یه گرتن. بارگاه سرکی یا پرورده کرنا چکدارین واگنر لکاریسون دور بو. ریببرین واگنری دی ویدیو ایل سر حسابین خواه مدیا جواکی پار بکرنده گرتنا بارگاه خواه پشتراز دکن. دی دیمن ده مراسیما گرتنا بارگاه هیتی دیتن. چکدارکی واگنر جید بیشه و ایدی بارگاه لور نمینه. واگنر ویش بو بجهبونه که نور بچه
شروانه که دین جدی بیشه که همو چالکین لبارگی و حتی 3 تیرمه بداوی ببن. ریو برین اوکراین و پولونی داویا هفته ده پشتراس کرن که بسدان چکدارین واگنر در باسی بلاروسی بونه. به جبونا وان چکداران لی بلاروسیا پولونیا او اوکراین دخه نافا فکران. پشتی داربیا چکدارین واگنر یالناوا روسیه که 24 ساعتان دوام کری ایدی آلوزیانا برا موسکو او واگنر دگهشت آستا هری جور. پشتی باشار روستوف چکداران بری خدابون پایتخت روسیا موسکوایی. ده پیمانکو بنابین کاریا سروکی بلاروسی الکساندر لوکاشنکو پیک خواده چکدارین واگنر بری خدابون وی ولاتیم. بلی سروکی روسی ولادیمیر پوتین جی ایدیش جوینین لدروی ولات دور دکه و هری داوی افریقیا باشور را گهاند کو و پوتین بجداری لودکیا BRC یا ایسال کو بیلدار خستن نبه. سروکاتی افریقیا باشور تقصیر کو اف بریار لهفکرنه که هف بجدنا برا هر دو ولاتان زیه. دادگاه جزیان ناف نتوی ECC ده مها آداری ده جه بو پوتین بریاره که گرتنه درخست بو. افریقیا باشور وکه اندامکی دادگاه جزایان یا نافنتوی مجبور ما بو دما سروکی روسی در باسکی خاکا ولاد ببه وی بگیره. سروکی افریقیا باشور سایریل رامانسو گوت گرتنا پوتین تیواتیا راگاندنا شریل دیش روسیه بریانها بردف که کرملینی دیمیتری پسکوف جه روشنموانان را گوت هر کس بی کجوان را وره راوا کرن فهم کرن که اگر گرتن پیک وره او یکتی چواتیه. BRC تیپین دسپیک این ناوی 5 ولاتین لودکای بریوه دبنه او جی برازیلیا، روسیا، هندستان و افریقیا باشورن. لکوریا باشور گلک لشکرین دولت نیوین آمریکای هنه یک جوان لشکران دما بی دستور در باسی خاکا کوریا باکور بونج آلی پیونگانگ و هاتن بنچاف کرن نها واشنطن جبو ورگرتنا لشکری خواه کتیت هفگری. کوریا باکور لشکرکی امریکی یکو بی دستور سینور در باز کر بو بنچاف کر. هات راگهاندن کو اف لشکر بجداری گرا لحریما او لکاریا هفپار آبی چک آدناف برا هر دو ولاتان دکو جالیه نتوین یک بوی و تیبری و برن بویه. رایداره که جه تلفزیونا CBS امریکی را آخوی و دیار کر که لشکر جبر پرزگریکین دسپلینی و گراند بانا ولات. لی اف لشکر دسپیک لبالا فرگه هاتیه دیتن و پشتر لحریما سینور تولی گره بویه. شاهده کی کو بجداری همان گره بو جه CBS را گوت لشکر بکیف خوشی که تا کوریا باکور. دسپیکی اس فکریم کو اف حنکه که خرابه لیدما او و نگریا من فیم کر کو او نحنکه. لباجار بانم نجوم کو هرما او لکاریا هف پارلیه نونرین کوریا باکور و باشور روبرو هفدیتن و دانوستاندن اندکن. فرمانزاریا نتوین یک بوی راگهاند کو هموالاتی امریکی گرتی دستور نای داین کو در باسی والیت ببه. د داخویانی دهاتا گوتن ام باور دکن کوالاتیه کی امریکی لکوریا باکور گرتیه و جبو چاره سرکرنا وی مجاره ام با ارتشا کوریا باکور را دخبتن. تی باور کرن کو اوتنی همولاتی امریکیه لکوریا باکور گرتیه. پشتی شر کوریان آناف برا 1905 و 1953 سینور دنافبرا کوریا باکور و باشورده سینور نهری دجوارین جیهانیه. قادا کو زوین ماین کری لیتینا اسفالت کرنجی به تیرن الکتریکی و کمیرین شافدیریه هاتیه دور پیچ کرن. لهر دو آلین سینور جی لشکرین چکدار 24 ساعتان دنوبتی دنه. شر کوریا بریا کو پیمانا آشتی وره امزکرن بداوی بو. کوریا باکور و باشور دواره تکنیکی دهین دشردنه. هر سال بدهان کس جبر سدمین وکی خزانی آن برچیبون هول ددن ج کوریا باکور برون. لیبله هول دانا پنخوازیه دناف دورا بچک ده پر خطرناکه. جبر ویگه اوره پر کیمتی بکار آنین. نایزانی جبر چوالاتی امریکای خوستیه جسینور در باس ببه.
6 وڵاتیên Kuriya Başûr jî hên li Kuriya Bakur girtîne. Li İsraîlê protestoyên li dijî reforma dadrêsiyê ya Nakok dewam dike piştî xwepêşandanên berfireh 161 endamên hêzên asmanî yên yedek dest ji erka xweberdan. Ji ber ısrara Serokwezîr Benyamin Netanyahu ya di reforma dadweriyê de çalekên li İsraîlê bidawîna bin. Piştî xwepêşandanên berfireh li gelek bajaran û bi taybet jî li paytext Tel Avîvê hêzên asmanî yên İsraîlê jî beşdarê çalakiyan bûn. 161 endamên hêzên asmanî yên yedek yên İsraîlê dest ji erka xweberdan. Di dema îstîfayê de hate ragihandin ku ew dev ji postên xwe berdidin. Di daxuyanî hevpariya 161 kesan de hate ragihandin ku ew li dijî reforma dadweriyê ne. Her wiha di nameyê de wiha hat gotin. Pêvajoya erêkirina dawî ya van qanûnan pêvajoyeke fermî û kurt e. Lê ew ê welat bi awayeke girîng biguherîne û ji demokrasiyê veguherîne dîktatûriyê. Di nava van leşkerên ku îstîfa kirîn te du lîwayên general jî hene. Her wiha di nava wan de gelek serleşker, kaptan, operatörên firokeyên bêmirov û evserên îstixbaratê jî hene. Lê tevî hemû nerazîbûnan jî hikûmeta Netanyahu di mijara reforma dadweriyê de bi ısrar e. Her wiha xwendina yekem a pêşnomeya serekiya reforma dadweriya Nakok ji aliyê parlamentoyê ve jî hatibû erêkirin. Belê ji xwepêşandanên li İsraîlê em bi xwepêşandanên li Fransayê dewam bikin. Li Fransayê piştî xwepêşandanên ku ji ber kuştina nihal pêkhatî bêtirî 700 kes hatin girtin, Wezîrê Dadê Têkildarê Mijariyê got bersiveke hişk û sîstematîk pir girîng bû. Li Fransayê piştî ku ciwanê bi navê nihal ji aliyê polîsan ve hatibû kuştin gelek nerazîbûn hatibû nîşandan. Di 27 Hezîranê de jî xwepêşandaneke mezin hate li darxistin. Di encama xwepêşandana ku 4 rojan dewam kir de bêtirî 1000 kes hatin mincavkirin. Niha jî kesên ku di xwepêşandanê de hatine girtin têne darasandin. Di derbarê bûyerê de 1278 biryar hatine girtin. Derbarê 700 kesan de biryarên girtinê hat dayîn û 600 kes jî sewqê girtîgehê hatin kirin. Hin parêzerên fikarên xwe yên li ser edaleta pêvajoya darazî û cezayên girtîgehê anîn ziman. Lê Wezîrê Dadê yê Fransayê Têkildarê Mijarê axivî got pir girîng bû ku bi tundî û sîstematîk bersiv bêdayîn. Pêwîst bû em nîzama neteweyî veguherînin. Di nava kesên hatibûn bincavkirin de temenî bêtirî 3700 kesan pê kêmî 17 saliyê bûn. Zarokên biçûk jî li girtîgehên cuda yên zarokan têne darasandin. Belê li Kenyayê buhabûna nirxê pêdiviyên jiyanî kolanên welat veguherendiya qadên pevçûnan dêrêşa polîsan ya bi tundî li ser xwepêşandêran de bêtirî 15 kes hatin kuştin û bi sedan jî hatine bincavkirin li ser banga muxalefetiya welat pêla sêmîn a xwepêşandanên girseyî dest pê dike. Ev der yek ji welatên li parzemîna Rojhilatî Efrîqiyayê ye. Kenya welatî herî pêşketiyê li herêmê ye. Ji ber zêdebûna lêçûnên jiyanî û bilindkirina bacê demeke li welat xwepêşandan pêkdîn. Di pêla sêmîna xwepêşandanan de jî wê sê rojan çalakî werin li darxistin. Li paytext Nairobi û du herêman wê dibistan werin girtin. Di du xwepêşandanên berê de polîsan bi tundî mudaxele kiribû û bi sedan kes hatibû binçavkirin. 15 kesên bi giranî birîndar bûyîn jî jiyana xwe ji dest dabûn. Serokê welat William Ruto yê tebaxa borî bûye serokê welat soza başkirina rewşên jiyanî dabû. Ruto di her axaftinên xwe de îşaret bi xebatên xwe yên bo parastina mafê hejaran dikir. Di heman demê de muxalefetê ji bo bersivandina zêdekirina bacên meha borî banga xwepêşandanan kir. Hikûmetê ragihand ku 1.4 milyar dolar
چافکانین کو جباجن زیدهین لسر سوتمنی و خانیان ورن بدست خستن و جبو دایینا دینان و لقادین کو دیکار پیک بینا وره بکار آنین. لعالیدن و دینگا کرن کو ناکوکین خواب دیالوگ چاره سر بکن و داویل خواب پیشانزان آن بینن. و دینگا د 5 هلبجارتنین سروکاتیه ده تیک چو. لی به دانستاندنین بریو بران رک کاری در ریو بریه دا پوزیسیونه بباندور به دست بخن. As chronically subordinate. اینیا در باسبوی روتو او دینگا به هاولدانا کو کریزا آبوریال ولیت بخن بن برجواندین کسایتا خصوص دار دیکر. لهندستان لدشی سروکوزیر نراندران مودی ده هلبجارتنین پیش ده اتفاقی خورد در دیکه و پیش 26 پارتین مخالف 2024 لدشی مودی اتفاقی بناوی ایندیا آوا کرن. لیدر او ریوبری 26 پارتین مخالفین هندستانی لباجار بانگلورو یه لباشور ولاد جوین دروشان دوام کرد. ده انجام ده لیدرین پارتین مخالف لدشی دستلاتا ولاد بریارا هفگرتنی دان. سروکی پارتیا سرکی مخالف ماریک روژون خارگه اف یک وکه سرکتنه که مزن بناف کرد. خارگه دیار کرد که ناو اتفاق ایندیای که کرتنویسا هفبندیا پیشکتنی یا نتوی یا هندستانیه. اندامه که دنیا هفبندیه کد دالیس او هندکاهین هندیان جی نظم دبن خطریه دنه. پارتین سروکوزیر ای هندستان مودی ده هلبجارتنا 2019 ده جه 543 کرسین کاریبو بیتری 300 بدز بخم. دو وقت که کو و هلبجارتن 2024 پیچ ورده مخالف جنها و خوش بو انجامه که سرکتی آمده دیکن. بلی نوچامه داوی جی تکلداری روشا آفهویا لجهانی یه گرماهیا زیده یا کو جهان خستیه ناوا آلارمی و جاریجی بری خودایه باشور اوروپایی پلا گرماهیا کو روش بروش بلند به دارستانین یونانستان و سویسری دشاوتینه ریت خستنا مترولوژی یا جهانی دبیجه پلا گرماهیا وید سالین پیش دجیم دجوارتر ببه. لباشور اوروپای گرماهیا زیده هر کس خستیه ناوا تفگره. جبر گرما زیده آگر درکت و هر مکامازن ده ناوا شوات دمایه. حتان هاجی شوات دارستانا لسرانسری پار زمینه دوام دکن. گرماهیا گروش بروش زیده تر دبه بخوره شوات دارستانا جی دجوارتر دکه. جبر ویل گلک دوران آگر به دارستانان کتیه. آگر گرماهیا زیده تیمن آگر کجیه لیونانستان و سویسره خستن ناوا تفگره. جبر گرماهیا زیده یل دارستان یونانستان کامپک هاوینه یکو 1200 زاروکتی دبون هاد والا کرن. دورگو هری زیده باندورا شواته لیته دیتن جی هر مادر ونو خوریا یل باکور پایتخت اتیناییه دو ورجی هولدانین و مراندنا آگر دوامن. با همان آوایی تیمن آگر کجیه ین سویسره قریبون لنزی گونده بیچ اگریدای کانتونا والویس آگر ومرینن. لگوری زانیاران جبر گوهرین آو هوایی پیلن گرمه تندتر دبن. رخصنا متیورولوژی یا جیهان دبیجه پلین گرمه و سالین پیش ده تندتر ببن. لگوری رخصنش با پیشی گرتن آوی خطریه پیوسته هولدان هین زیده تر بینه کرن. شیورمند پای بلند اگر ماهیا تند آگریدای نتوین یک بویی جون نایرند بیجه اف بویر و گرتر ببن لو مدوی جیهان خوشگرماهی اندجوار آمده بکه. لگروالا پالما یا اسپانیای جبر شواتا گوروجا شمیه دست بیکر بو 20 خانی هلوشیان. پشتی دمکید نیوه شویده شوات هات کنترول کرن. لی ایتالیا، اسپانیا، یونانستان و هنگ دورین بالکانان هشیاریا سور آجبو خطریان تندرستیه ین جبر گرمازیده دومه. راکورا گرماهیه یال اوروپای تاباخا 2021 لهرما پالرمو یا گراواس قلیای به 48.8 پلی هات بو تومار کرن. تی تخمین کرن گو پلی گرماهیا ای سال و راکوری در باس بکه. بریم در هیچم لیورتیکیشن داوی بلستان خواه جهانی و دیویژن حتی صبح جاری کردن وریم پیشیا و ببینند نواخیر و خوشیده هر شاد و بختار بند.